Hayi. I look so beautiful. Ngikhazi ukuthi umuhle udlula umhlaba wonke. Umhlaba wonke webhuti. Yeah. Hayi, umhlaba wonke. Uphuzile noma angiboni kahle? Phuzanga, just wena ngibona usungukhanyisayo. Hayi. Bona ngathi kulento ebhebini wena. Ngicela inamba zakho. Ucela inamba zami zokuthini? Unayo i-passport usethi ucela inamba zami ngapha you look so beautiful. Passport yokwenzani manje? Umhlaba wonke, you look so beautiful umhlaba wonke. Ngapha una passport. Unayo i-passport? Siyabona umabona kude lokho. Siyabona umabona kude lokho. Ngapha ugqoke ihembe phezulu kwejesi. Ngapha uthi you look so beautiful. Ucela inamba zami. Ubona sifanelene mina nawe. Ubona i-type yami nje unje so. Uhlala ngawe. Uhlala ngawe. Ngcono ngoba ugqoka amateki umbumbana ubolekile amateki la. Hayi mina ngifethu uhlala kuphi na phela sikwazi. Ungabuza ukuthi ngihlala kuphi. Mina ngifuna ukuzwa ukuthi ngibani ukubolekile amateki la. Uzoshela mina ukuthi you look so beautiful umhlaba wonke. Hayi phela ngifuna ukuhlala kwathi namba ufuna ngazo. Uhlala just bamfanga inanto evela zwana ke futhi lapho ngihlala khona ngeke ube kwazi. Ngoba vele akunaso isikhathi sokuthi ngitshelane nawe nje. Enkosi yami. Wona sohlala le phezulu le. Ngihlala kuphi? Ukuyambona phezulu. Ukuyambona ngaphi mina? Wena uyakumbona vele la around la. Uyabona mawuhlala la. Emahlathini la uyakumbona mina. Mawuhlala phansi ngikuhlala ungangazi mina. Mina bangazi. Anhlali lapho ngoba ngakwazi yonke le ndawo. Wena wangangazi. Uzokwazela nga. Wena ungafika ubuza ukuthi umfana obulala ubhejani ngelitshe lerekeni wena. Serious? Ngabuthi akunamuntu ongazi. Wena ubhejani wona singaba. Ngaphilela litshe lerekeni. Ngiyanyana kuniseni. Bathi ubhejani akuthola kuminde so. Ngabona so njalo. Wasingajanga sisigo wela phansi so. Ngathi ngifika lapha vela kunyathela phezulu ukukhama vele ngamphetho nelikhathi la. Khupha umizilo ngikwazi itamule veli hey mina ulala hayajabula awubulala ubhejani litshe lerekeni akusho ke wena ngamvikela ke mina strong kakhulu serious serious wona vele kunengazi sokuqeda ni sokukhuluma sihlangana ngicela phela uyazama namba hayi kodwa ungabe ukhuluma into ezingazwakali efonini yami ngilaso leso sikhathi ayilaso leso sikhathi ke futhi mina ngikhuluma into ezingazwakali Dikaphela letha phela ifoni ukuthi ubhale phela. Awuna nefoni futhi. Ifoni isele lapha echarger lapha. Bhala inamba zakho. 071 yeah still 356 still 5215 so ngakuthinta khona lapha. Ngithinta khona lapho kodwa ukhuluma into ezilele. Mina nje strong vele bakwazi nje ukwenza ukuthi ngabulala ubhejani litshe lerekeni. Kodwa lokho kaBhejani uzongenzela lokho ngase ungenzelele lokho futhi uzobelieve ukuthi umbujele ngempela iBhejani. Usazodla inyama. Kodwa kwamanje futhi uzodla inyama yakho ethi inkomo zami la nathi. Uhambe ekhipha lamajezi kodwa ugqoka isheti kuphela. Ijezi igqoka phezulu kwesheti futhi wakhe not